she feeds you tea and oranges that come all the way from China and just Da mesma maneira en que os paxaros seducen as maceiras, é dicir, esforzándose en acrobacias, insinuando as caricias que saben facer nas puntas das asas, desprejándoas moito. E da mesma maneira en que os paxaros cortexan as maceiras, tremendo levemente, ofrecéndoles en brazos acolledores a vos, desa maneira. you want to drop a blind and you know that she will find you. To touch your perfect body with your mind. Desa maneira, é dicir, picando a fruita apenas co piteiro, sin chegar a descolgala tan siquera dos beiços da árbore. Desa maneira en que se manteñen firmes as maceiras, botando raíces na intención. Esa en que os paxaros beliscan a fruita, pero nunca chegan a comela por completo.